Yes, ashimwe bene data bavandimwe. Hallelujah, praise the Lord. Namwe. We are happy to be with you. Turanezerewe kuri iki cyumweru. We are happy for this week. Twishimiye kubakira. And we are blessed to welcome you. Aho muherereye hose mu mpande enye z'igihugu. Wherever you could be around the country. Abari burasirazuba. In the east. Abari burengerazuba. In the west. Amajyaruguru n'amajyepfo. In the north and the south. By'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali. And particularly in Kigali city. Aho turi uyu mwanya. Where we are right now. Muri aka karere ka Nyarugenge. In Nyarugenge district. Ariko kandi twibuka n'abari mu karere ka Gasabo na Kicukiro. As well as Gasabo and Kicukiro districts. By'umwihariko itorero tuyoboye dushumbye riba muri Gasabo. In Gasabo where our church is found. Hariya Iremera. At Remera. Munsi ya gare ahitwa kuri Nazarene. Below the tax park in a place called Nazarene. Aho niho dukorera umurimo. That's where our ministry works. Ku cyumweru uyu munsi turaterana kuva saa 6 kugera saa 10. Today we'll congregate from 12 noon to 4 p.m. Ku minsi yo mu mibyizi duterana kwa gatatu kuva saa 4 kugera saa 2 z'ijoro. We also congregate on Wednesdays from 10 a.m. to 8 p.m. Rero turabararika inshuro nyinshi tubabwira ngo ni muze. We welcome you and ask you to come over. Tubasengere. We pray over you. Tubahesha umugisha. We bless you. Kuko nicyo twahamagara. That is what we are called for. Na hano turasenga. Even here we do pray. Umva n'ijambo ry'Imana. We hear the word of God. Ariko bitandukanye no kuba hamwe. But it differs from being together in a congregation. Kuba hamwe. Being together. Kuba mu mwanya umwe. Being in one place. Duhuje umutima. When we are in one spirit. N'amagambo atatu mvuze ariko atandukanye. I've spoken 3 words which are different. Rero intumwa ziri mu mwanya umwe. When the disciples were in one place, zari zihuje umutima. They were in the same spirit. Kandi ibyiyumviro byazo ari bimwe. And they had the same mind. Ngw'Imana ibarekuriraho imbaraga z'umwuka we. And the Lord released the power of the Holy Spirit. Abari muri icyo cyumba nibo buzuye umwuka we. Those who were in that room were the one who were filled by the Holy Spirit. Ariko abari inyuma ntabwo buzuye umwuka we. Those who were outside were not filled with the Holy Spirit. Rero ndagira ngo kuba hamwe namwe. I want to inform you that being together with you. Turi muri church. When we are in a congregation in the church. Ntabwo twabinganya nanone no kubana kuri televiziyo gusa. It cannot be equal to watching us from the TV. Turabararitse mwese muze. We call upon you to come. Kandi ndabizi ko ntawagera mu rusengero ngabura umugisha w'Imana. And I know whoever reaches the church is always blessed. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Twiyegereje abayobozi bacu b'igihugu. We welcome our leaders. The leaders of the country. Dufite abayobozi ku rwego rw'igihugu. We have leaders on national level. Tukagira abayobozi bacu b'inzego z'ibanze. Leaders in our local levels. Tukagira ingabo na polisi. We have the security, the army and the police. Tukagira inzego zitandukanye ku rwego rw'igihugu. And we have different departments. Harababa badukurikiye mukorera muri izo nzego. There are different people who are following us in all those departments, all those sectors. Tubahaye ikaze. We welcome you too. Kubera ko ni mwebwe Imana yaduhaye ngo mutubere abayobozi beza. Because you were given to us to be our good leaders. Turabashimira ko mutuba hafi igihe cyose. We thank you that you are always with us all the time. Umutekano n'iterambere n'ubuzima bwiza igihugu gifite tubikesha mwe n'Imana.
development, prosperity, security, all is attributed to you. N'abakozi b'Imana bahamagawe gukorera Imana mu gihe ngiki. You are also servants of God in that sector. Ndagira ngo ntaza kwizimba mu magambo mwese nabahaga ikaze. I just wanted to first of all welcome you. Mvuga ngo tubane muri uyu mwanya twumva ijambo ry'Imana. And welcoming you to be in the same spirit and listen to the word of God. Uyu munsi ndagaruka ku masengesho agiye gutangira iminsi 40. Today I speak about the 40 days of fasting and prayer. Turagaruka cyane ku masengesho agiye gutangira wa gatatu tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu. Basically the prayers that will begin on 1st March. Tugiye gutangira amasengesho iminsi 40. We are going to start prayers for 40 days. Ayo masengesho tuzayakora muri ubu buryo bukurikira. And we'll do it in this form, in this way. Amasengesho azajya akorwa twiyirije ubusa. We'll do these prayers with fasting. Ku manywa ntabwo tuzajya turya, ntabwo tuzajya tunywa. We won't be eating or drinking during day. Icyakoze uburwayi bukomeye bishobora kugora. But there are those who could be sick and who may not be able to take the whole day without eating a thing. N'abadamu batwite. And pregnant mothers. Bishobora kugora. It could be hard for them. Bemerewe kugira icyo bafata ku manywa ariko nabwo nk'abantu nabo bashaka kwitanga muri ayo masengesho. They are allowed to take something small during the and make sure that they sacrifice something as in prayer. Turifuza ko azakorwa neza. We wish that everyone does it really well. Agakorwa uko bikwiriye. And does it as it should be. Uzayakora wese. Whoever will do these prayers azamenya itandukaniro ry'uwasenze n'utasenze. Will get to understand the difference of the one who prayed and the one who did not. Hari imigambi ya Satani izaburizwamo. There are some plans of the devil that will be wiped out or stopped. Hari abarwayi bagiye gukira indwara muri aya masengesho. Some people will be healed within this prayer period. Hari ubuzima tugiye gukurwamo muri aya masengesho. There is a situation that will be gotten from in these prayers. Aya masengesho azabonekamo ibitangaza byinshi. In these prayers we are going to encounter miracles. Abantu tutari twayarangiza bamwe bazasohorezwa amasezerano ku mugaragaro. Before we complete these prayers, some of our promises will be fulfilled. Tutari twayasoza umutwaro wawe uzaba wamaze kurangira burundu. Before we complete, your burden will have been finished. Tutari twayasoza ikibazo cyawe kizaba cyabonewe igisubizo. Before we finish these prayers, your problem will have gotten a solution. Tutari twayasoza Imana izakuremera mwishimwe hagati mu masengesho. Before we complete these prayers, God will make thanks for you. Aya masengesho afite insanganyamatsiko nziza cyane. We have a very good theme for these prayers. Ni insanganyamatsiko iri prophetic. It is a prophetic theme. Iravuga ngo kwamburwa umwambaro w'imbohe tukambika umwambaro w'icyubahiro. It says being closed out of a garment of dishonor into a garment of honor. Kwamburwa umwambaro w'imbohe tukambika umwambaro w'icyubahiro. Being closed out of a garment of dishonor into a garment of honor. Rero hari umwambaro w'igisuzugurira abantu bamaze iminsi bambaye. There is a garment of disgrace that people have been wearing. Hari umwambaro wambaye utari wawe. There is a garment which doesn't belong to you, yet you wear it. Hari ibihurimo utakagombye kuburimo. There are times or situations you are in which you were not supposed to be in. Icyambere ubwo burwayi si ubwawe. First of all, belong to you. Ubwo burwayi si ubwawe. That sickness is not yours. Ntabwo ubwo bukena ari ubwawe. That poverty is not yours. Ntabwo ibyo bibazo byagukubiraniyeho ari ibyawe. All those problems that are surrounding you don't belong to you. Ahubwo umwanzi ajya dutuza muri zone zitari izacu. But sometimes the enemy settles us in a zone which is not ours. Umwanzi ajya dutuza muri zone zitari izacu.
the devil always puts us in zones where we shouldn't be. hari zone ukubiraniwemo ariko itari yawe. There is a zone where you are, but when you don't belong there. muri aya masengesho, In these prayers, ugiye gusohoka muri icyo gihe umazemo iminsi umwanzi yari yaragukuzungurukirijemo. you will get out of that place where you've been surrounded by the evil. tutari twasoza 40. Before we complete the 40 days, hari igitangaza uzabushima mu ruhame. there is a miracle that you will testify over. tutari twasoza 40. Before we finish the 40 days, ubuhamya bwawe buzaba bwivugira. your testimony will be sounding. tutari twasoza 40. Before we complete the 40 days, umusozi umaze igihe kirekire uzaba wamaze kwika. the mountain you've been on, it will have gone down. tutari twasoza 40. Before we finish the 40 days, hari umuryango ugiye kuzagukingukira ugatangara. there is a door that will be opened unto you and you'll be surprised. bibiliya iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. The Bible says that the prayers of the righteous has a lot of benefit when you pray diligently. aya masengesho y'iminsi 40 biragusaba kuyakora neza. You're required to pray these prayers, to take part into these prayers. tuzajya duhura ku rusengero kuwa gatatu kuva saa 4 kugera saa 2 z'ijoro nk'uko bisanzwe. We'll be meeting or congregating at church every Wednesdays from 10 to 8 p.m. no ku cyumweru kuva saa 6 kugera saa 10 nk'uko bisanzwe. and meet on Sunday from 12 noon to 4 p.m. indi minsi tuzajya dusengera mu mago yacu. Other days we'll be praying from our own homes. ndetse n'abasengera mu kazi n'abasengera ahandi hantu hatandukanye ku misozi, abantu basengera ahantu hatandukanye uzajya musenga, ariko guhura kwacu ni kuwa gatatu no ku cyumweru nk'uko bisanzwe. It's okay, we can be praying from our offices, all at work where we work, those who can go to prayer mountains, different places, but we'll be congregating on Sundays and Wednesdays. ubundi buryo bwo guterana tuzajya duteranira kuri televiziyo hano. We'll also be congregating here on TV. kuwa kabiri saa 2 n'igice nk'uko bisanzwe. On Tuesdays at 2. no ku cyumweru saa 4 n'igice nk'uko bisanzwe. And on Sundays at 10 a.m. ariko hari umwihariko twabateguriye kuri YouTube yacu yitwa Duhumurizanye TV. But we also have something special on YouTube. We'll be having virtual meetings. turategura ko amasengesho azajya abaho buri munsi, tukagira uburyo bwo kubaha nibuze isengesho rya buri munsi. We are planning to have prayers every day. aho wicaye dukurikiye ushobora kujya kuri smartphone yawe. Where you are, you can go on to your smartphone. ukandikamo ijambo ryitwa Duhumurizanye TV, urahita ubona channel yacu. You go to Duhumurizanye TV, that is our channel. ukimara kuyijyaho ukore subscribe. You can subscribe kugira ngo nibuze uko inyigisho igezeho cyangwa isengesho twashyizeho ubashe kuryakira ry'uwo munsi. so that every time we upload something, you receive it right away. iyo ukoze subscribe ni ukuvuga ngo ubasha kujya ubona notification ya buri munsi. When you subscribe, you are able to receive notifications. ubutumwa bugiyeho ubasha kububona bitakugoye. Whatever is uploaded, you can access it easily. mushobora no gusangiza abandi iyo linki zajya inyuraho amasengesho. You can share with friends the links, kugira ngo mubashe nibuze kudukurikirana buri munsi, mukurikirana n'amasengesho twasenze uwo munsi. so that you'll be able to follow us day by day. ndabizi ko bizakugirira umumaro. I know it will be of great benefit to you. kandi hari impinduka zikomeye zigiye kubaho. And I know there will be great changes in your life. reka dusome icyanditswe kugira ngo tuze gushingiraho ikibwiriza cyacu cy'uyu munsi. Let's read the scripture where we'll base our teachings today. turasoma mu bami ba kabiri. We are going to read 2 Kings. igice cyaho cya 25. 2 Kings chapter 25.
ku murongo wa 27 na 7 na 28 na 29. We'll read verse 27 through 29. Aranditswe mu mwaka wa 57 Yehoyakini umwami w'Abayuda ari mu bunyage mu kwezi kwa 12 ku munsi wa 27 wa Viri Milodaki umwami w'i Babuloni mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ye asubiza Yehoyakini umwami w'Abayuda Icyubahiro amuvana mu nzu y'imbohe. Ubwo hari mu mwaka y'imyemo amubwirana ineza yubahiriza intebe ye kuyirutisha iz'abandi bami bamubagaho i Babuloni. Amukura mu myambaro y'imbohe amwambika imyiza akajya asangira nawe iminsi yose yo kubaho kwe. Ushaka tugere 30. Umwami yamuhaga ibimutunga igerero rya buri munsi iminsi yose yo kubaho kwe. Amen. Amen. Let's read the scripture. 2 Kings chapter 25. We'll start from verse 27 through verse 30. The title says, Jehoiakim released. In the 27th year of the exile of Jehoiakim, king of Judah, in the year Ewi-Madak became the king of Babylon, he released Jehoiakim, king of Judah, from prison. He did this on the 27th day of the 12th month. He spoke kindly to him and gave him a seat of honor higher than those of the other kings who were with him in Babylon. So Jehoiakim put aside his prison clothes and for the rest of his life ate regularly at the king's table. Day by day, the king gave Jehoiakim a regular allowance as long as he lived. Amen. Turabona ubwoko bubiri. We see two nations or two tribes here that are talked about here. Turabona ishyanga ryitwa Babuloni. We see the nation of Babylon. Tukabona irindi ishyanga ryitwa Abayuda. Then we see the Judah. Abayuda ni bene Yakobo. The Judas are the sons of Jacob. Yakobo niwe Israheli. Jacob is Israel. Kandi Yakobo ni mwene Isaka. And he is the son of Isaac. Isaka akaba umwana wa Aburahamu. Isaac, son of Abraham. Bibiliya ikatubwira ngo Aburahamu ni mwene Tera. And the Bible tells us that Abraham was the son of Terah. Bari batuye muri Uri y'Abakaludaya. They lived in Ur. Abisirayeli bwari ubwoko Imana yatoranije. The Israelites were the chosen nation of God. Irabwemera. And accepted them. Irabukunda. Loved them. Irabwiyegereza. And brought them closer to him. Ibavuga ijambo ryitwa isezerano. And he spoke a promise over them. Irababwira ngo muri ubwoko nitoranirije. And he said, you are my chosen generation. Nzabana namwe. I'll be with you. Nzatura muri mwe. I'll stay within you. Nzagendera muri mwe. I will walk with you. Nzabereka ko ndi Imana ishobora byose. I will show you that I'm the God who is able to do everything. I bless you. Nzabakomeza. I make you a great nation. Nzabororotsa. And I multiply you. Nzabagwiza. And I make you really many. Sukubagwiza gusa nzanabakwiza. Not just making you many, but I send you to different parts. Uko ari ijambo ryitwa kugwira no gukwira. There are two words, multiplying and reaching different places. Hari igihe abantu bagwira ariko ntibakwire. There are sometimes when people are really many but they don't go to different places. Ugasanga abantu bakuriraho bavukiye bakazapfiraho bavukiye. You find that people are born in one place and die in the very same place. Ugasanga abantu bahingaho bavukiye bakazapfiraho bahingiraho bavukiye gusa. You find them, they are born in this place, they grow crops in that place until they die. Ijambo ryitwa gukwira nubwo atari ryo ngambiriye kwigisha. The word spread, although it's not my intention to teach today, ni ijambo rikubwira ngo ahuri waharenga.
It is a word that tells you that you can go beyond your borders. aho wavukiye waharenga. You can go beyond the place where you were born. Aya mateka wavukiyemo wakuriyemo wayarenga. Your background can be gone beyond. Uwo mudugudu ubamo wawurenga. That very village of yours can be gone beyond. Ako kagari ubamo wakarenga. In that cell, you can go beyond it. Uwo murenge wavukiyemo wawurenga. You can go beyond your sector. N'akarere wakarenga. Even the district can be gone beyond. N'intara wayirenga. Even the province. N'igihugu wakirenga. You can even go across your country. Kuko isi yose iri mu biganza by'Imana n'abantu. Because the whole world is in the hands of God and people. Nta gihugu utabamo. There is no country you cannot Nta live mugabane on. utabamo. There is no continent you cannot live on. Nta bitahinduka. There is nothing that cannot change. Iyo twahinduye imitekerereze n'imyumvire. When we change our mindset. Ndagira ngo nkubwire rero. I want to tell you today. Imana yatanze isezerano ryo kororoka bakagwira. God gave a promise of multiplying and becoming many. Yaranavuze ngo nibakwire. And also said you will spread. Muri aya masengesho. In these prayers. Imana ikwagure. May God multiply you. Ikugwize kandi ukwire. May he multiply you and spread you all over. Uyu mwanya undeba ndaho ntavukiye. Now as you see me, I wasn't born in this place. Uburyo mbaye hano ntavukiye ni Imana si data wambyaye. Having been able to live in a place where I was not born is not my father's making, but it's God's making. Uko ndyama nuko mbyuka nuko njya bigenwa n'Imana ntabwo ari mama cyangwa data. My sleeping and waking up and feeding, it's all in God's hands, not my father or my mother. Nta nubwo ari umugabane wabo. And it's not their share. Ahubwo ni igeno ry'Imana. But it is God's blessing. Rero nagira ngo nkubwire. I want to tell you. Isezerano ryawe rirenza huri. Ahubwo ushobora gukwira ku isi yose. Your promise is beyond where you are. You can spread all over the world. Abraham ntabwo wari mu bwoko bw'Abayuda. For him he wasn't a Judah. Ahubwo Yuda ni mwene Aburahamu. But Judah was the son of Abraham. Aburahamu ni sekuruza y'amahanga yose. Abraham is the grandfather of all the believers of all nations. Dukwiriye gutekereza nka basekuruza y'amahanga yose. We have to think like grandfathers of nations. Imana iguhe umugisha. May God bless you. Ndirukansi. Let's go. Bwari ubwoko bw'Imana. It was the nation of God. Ariko bukaba kure y'Imana. But it was far away from God. Bwari ubwoko bushimwa n'Imana. It was a nation that was loved and appreciated by God. Ariko bugakora ibirakaza Imana. But they did things contrary to God's wish. Hari igihe umuntu w'Imana atajya akora ibishimwa n'Imana. There are times people of God do things that are contrary to what God wants them to do. Akaba mu byaha. And they go into evil. Agasinda. They drink. Akiba. They steal. Akaroga akarogesha. They bewitch. Akaroga akarogesha. To bewitch. Yes. Do arukuroga ari no kurogesha. There are two things. You may do it yourself or ask someone to bewitch someone for you. Kuko umurozi wese agira abajya kurogeshayo. Because every witch has customers who go there to ask him to bewitch others. Bagahindukirira izindi mana bakaziramya. And they bowed before other gods. Bakarya intonorano bagasambana n'abanyamahanga. They did all the filth things you may think of. Imana ikababara. God would really feel hurt. Ikabatanga mu maboko y'abanzi babo. And he would give them into the hands of their enemies. Hari igihe ibyaha iyo byabaye ngombwa Imana yemera gutanga abanyabyaha mu maboko y'abapagani bakabagenza uko bashaka. At times when the sins are really many, God allows the sinners, gives the sinners into the hands of their enemies. Abanzi bakatugiraho ububasha kubera ibyaha. And our enemies triumph over us. Rero Abisirayeli babaga muri ubwo buzima niyo kondisiyo Imana ikabareka rimwe ejo ikongera ikabagarukaho.
And that is the lifestyle of the Israelites. Sometimes God would let them, sometimes would call them back. iki gihe rero baratwawe bajyanwa mu bunyagi Babuloni. This time they were taken into exile in Babylon. Bamaze gutwarwa baba mu buretwa bw'abanyababuloni. When they were taken captive in Babylon. Kubera ko Nebukadinezari yateye Isiraheli arayisenya. Because King Nebuchadnezzar had fought Israel and broke it down and took the people captive. Anyaga igihugu aragisahura. He took everything. He took people, he took riches from that country. Atwara ubutunzi bw'igihugu. He took all the riches. Atwara ibyari bigize urusengero, ibikoresho by'urusengero. He took that belongs to the church or the sanctuary. Asenya urusengero rw'i Yerusalemu. He shattered down the church. Abanyabwenge arabatwara. He took all the very, very clever people and smart people. Abakomeye arabatwara. He took the strong. Icyo gihe that time igihugu gisigara amatongo. The country was left in shambles. Mwari muzi iki kintu? Did you know this? Iyo tubaye kure y'Imana, when we are far away from God, gusenga ntitube tugisenga, when we don't pray anymore, kwiyiriza ntitube tukiyiriza, when we don't fast, kwihana ibyaha ntitube tukihana, we don't repent, no kubireka ntitugire intego yo kubireka, and we don't purpose to leave the sins. Hari igihe Imana yemera kutugabiza ababisha bacu. There are times God lets us into the hands of our enemies, and God leaves you, ntigutabare, doesn't rescue you, abanzi bakakugiraho ububasha, and your enemies triumph over you. Ariko kubera ko ananiye Imana wagiye kure y'Imana, because you've been far away from God. Murabizi ko abantu benshi batuye mu cyaha. You know there are some people who really live in sin. Kandi icyaha kikwambika umwambaro w'imbohe. And sin dresses you in a garment of dishonor. Muri iki gihugu, in this country, no mu bindi bihugu, and other countries as well, buri gihugu cyose gifite prison. Every country has a prison. Nukuvuga prison yashyiriweho abaviyora amategeko. And the prisons are there to correct those who go against the law. Bayita ngo n'abagororwa. They are called prisoners. Imfungwa n'abagororwa niko ani watu bavyita. They are called prisoners and those who are to be corrected. Nukuvuga ngo iyo abantu baviyora amategeko, when people violate the law, igihe icyo ari cyo cyose, all the time, hari umunsi bazisanga muri gereza. There are times they find themselves in the prison. Kuko amategeko y'igihugu ashyirirwaho kubahirizwa, gushyirwa mu bikorwa. Because the laws of a country are meant to be kept. Murabizi ko dufite gereza zitari nkeya mu Rwanda zifunze, harimo abantu bafunze. We have different prisons where they are prisoners for sure. Icyakoze isi yacuritse ibintu. Hari igihe bafunga urengana, uwisha amategeko n'amabwiriza ugasanga ari degembye. However, there are some people who are there when they are innocent. Kubera ko muri isi yakora ibimenyetso. Because we are living in the world of we are living in the world where we need tangible reasons so that one is proved guilty or innocent. Kuvuga ngo iyo ikinyoma gifite ibimenyetso, when the lie has proof, bifatika, when a lie has tangible proof, bigaragara, when it has tangible proof, umucamanza akabibona, and the judge sees the proof, ikinyoma gitsinda ukuri kudafite ibimenyetso. The lie will triumph over the truth which doesn't have proof. Rero muri gereza z'abantu hashobora kubamwe abarengana. That is why in prisons you may find people who are innocent. Ariko kandi harimo n'abazira ukuri. But there are those who are really guilty. Kuko harimo abicanyi. Because there are those who killed others. Kandi koko baricanye. And it's true, they killed. Harimo abakobwa bavanyemo amada. There are those who aborted. Harimo n'ababeshyirwa wenda. And there are those who really didn't do it. Kandi abanyakuri bahari bidegembye. And those who are
guilty are outside. Umuntu ashobora kuba rwose afite icyaha kigaragara ariko kuko nta bimenyetso biramufata akabaho yidegembye. There could be someone with sins, but since there is no evidence, they are free. Ariko inzira karengana ikajya ari ikarengana. But those who are innocent are taken to prison. Imana yose ikwiri. But God is not like this. Kugira ngo ifate icyemezo cyo kureka umuntu, For God to let go of someone, nuko iba yaramuporopoje, yaramugerageje, yaramwinginze uburyo bwose bushoboka. it is when God has tried all possible ways of bringing back that person, and that person refuses. Akayinanira. And that person Mwari muzi ko hari umunsi tujya tunanira Imana. Do you know there are times we really go against God? Umwuka akakugenderera ukananirana. The spirit comes to you and you say no. Abantu bakaguhugura ukananirana. People speak to you and you don't change. Umugore wawe akakubwira ati ibintu biragatsindwa mugabo wanjye ukananirana. Your wife or husband speaks to you and you don't change. Umugabo akakubwira ati wa mugore wibukora nta mahano ukananirana uri umugore. Your husband speaks to you and you don't want to change. Umwana bakamuhana bakagerageza kumubwira ngo ibi bintu bizagukoraho akananirana. They try to speak to the child and the child doesn't change. Hari umunsi umwe There is one time Imana igukura amaboko ikagutanga amaboko y'abakugenza uko bashaka. God will give you into the hands of your enemies. Hari igihe Imana ivuga ngo warabikoze ndakubabarira ndakureka none ngiye kukwereka ko tutanganya ubwenge ikakurekurira amaboko y'ababisha. There are times God tells that you did it, I forgave you, but this time around I give you into the hands of your enemies. Aho ni bavuga ngo wamburwa umwambaro mwiza w'icyubahiro wari wambaye. And that is when the garment of honor is taken away from you. Ukambika undi mwambaro w'isuzuguro. And you are clothed interclothing of disgrace. Nta mfungwa yambara costume. There is no prisoner that puts on a suit. Nta mfungwa yambara ishyiraho karuvati isoka ijye mu gitaramo cy'abantu. There is no prisoner that will put on a suit and a tie and goes outing with other people. Nta mfungwa itunga amafaranga. No prisoner keeps money with him. Imfungwa bayambura telefone connection. Prisoners are disconnected from other things. Bakamwambika undi mwambaro utandukanye n'uwabandi ba. And you are given a different clothing. Uwo mwambaro urababaza kuko umuntu awambara atawushaka. That clothing disgraces because you wear it but not by your will. Akaba muri kondisiyo itari nziza. And you live in a condition which is not good. Akaba muri kondisiyo iteye agahinda. And lives in a very sorrowful condition. Bamwe bagashyirwaho amapingu. Some are handcuffed. Abandi bakajyanwaho badashaka ariko bakajyayo. Some are taken to places where they don't want to be, but they are taken there. Bakaryamaho badashaka ariko bakaryama. They sleep where they wouldn't wish to sleep, but they sleep there. Bakarya ibyo badashaka ariko bakabirya ntandi mahitamo. They eat what they are given. They have no choice. Ubwo buzima, that kind of life, ni ukubwira ngo wambuwo wiyitaga wambitswe utari wenyine udashaka kwambaraho. That life tells you that your rights have been taken away from you and now you have a different clothing. Bakwambura irangamuntu ikuranga bakayibika. They take away your identity card and keep it. Ugasigara ujyanwa iyo udashaka. Then you are directed to where you have to go if you want or not. Ukanyura ahangaho utashaka ukanyura. You pass here much as you may not want to. Sesera hari utabishaka ukasese. You go through this small way much as you may not wish. Bakakwicaza hasi nta ntebe ukahicara. They make you sit down when you used to sit on chairs. Bakakumazanda amasaha udashaka ukayahamara. They ask you to sit in a place or stay in a place for a certain time which you wouldn't wish to be. Ibyo bishatse kuvuga iki? What does that mean? Bishatse kuvuga ngo ubuzima bw'imbohe, the life of a prisoner, ni ubuzima bw'umubabaro. It is a life of sorrow. Ni ubuzima bw'agahinda. It is a life of sorrow. Ni ubuzima bw'agasuzuguro. It is a life of disgrace. Ni ubuzima bwo gukubitika. It is a life of torture. Ni ubuzima muri kondisiyo utahisemo ariko ukayibamo. It is a life of living a life of which is not of your choice. Icyambere rero gituma tuba muri iyo kondisiyo habamo icyaha. Why do we live in such a life?
One, it's because of sin. nshuti zanjye, My friends, reka dutinye icyaha kandi duhunge icyaha. let's fear and run away from sin. bera b'Imana mudukurikira, The righteousness of God. hunga icyaha kandi utinye icyaha. Fear the sin and run away from it. bagabo bene data tubana, My fellow men, bakobwa b'amama, girls, women, basore bakecuru basaza, young men, and old women, icyaha cyambitse umwambaro Adamu atari yaragabanye. sin clothed Adam in a garment of disgrace. akurwa muri Edeni aho umunezero wari utuye. He was taken away from Eden where there was joy. atangira kurya arushye, He started feeding after working for it. akanywa amazi arushye, He drank water after laboring. akajya abasha kubona ibimutunga bimugoye. He got things to survive on after laboring. Eva kubyara nawe biba ikibazo. And for Eva to produce, it became a problem. She had to go through pain. ngewe si ndi umugore ndi umugabo, ariko Bibiliya yavuga ngo kandi ngo uzabyara urushye n'igihano Imana ahaye Eva. ese nkubaze mama, ku igifise kiraryana ngewe ntacyo ngega se nabimenye ibyo. uransubiriza abadukurikiye, igise kiraryana ba mama ngewe ga ntabwo, ariko cyarandiye rimwe umwana wanjye wa mbere avuka nanjye nafashwe n'igise, ariko abandi bakurikiyeho nta gise cyamfashe. Among the punishments that were given to Eva was to produce through pain. Pastor was asking if really contractions are painful. They are really painful. igise kiraryana. Yeah. Okay. abamama mudukurikiye muze kutwandikira muri message mutubwire ngo igise kiraryana, ariko kiragise Imana yavuze ngo wa mugore we kubyara kwawe uzabyara ubabaye uribwa. ntabwo ariko byari bigennye, umuntu yari kujya abyara ataribwa atababaye ntagise akakira umwana we, ariko kubera icyaha bakoze bashutswe n'inzoka bahamagariwe umuvumo binjira mu muvumo. We were not meant to produce through pain, but because of the sin, that pain had to come to the women. rero muri aya masengesho iminsi 40, In these prayers of 40 days, tuziyamburamo umwambaro w'icyaha. we are going to remove that clothing of sin. kuko wakwambika amafaranga uri umunyabyaha warushaho gukora nabi kuruta uko wakoraga. Because if you're given money when you are a sinner, you become a sinner times a number of times. wakwambika umwambaro wo kugira akazi keza hejuru cyane ukiri umunyabyaha utari wahinduka, wo kugira neza wagira nabi. When you are given jobs of honor or in high places, when you are still a sinner, you become a sinner the more. Migani hari ijambo rivuga ngo iyo abanyabyaha bagwiriye abakiranutsi baba bagize ibyaha. In Proverbs there is a word which says that if there are many sinners, the righteousness are always in trouble. ariko iyo abakiranutsi bagwiriye igihugu gihabwa ihumure. But when there are many righteous in a country, then there is peace in that country. iyo abanyabyaha bagwiriye, If there are many sinners, isi igira ibyaha. the world gets problems. iyo abakiranutsi bagwiriye, If there are many righteousness, igihugu gihabwa ihumure. then there is peace in the country. urugo ruhabwa ihumure. There is peace in your home. abana bagira ihumure. The children have peace. imiryango iratekana. The families live in harmony. abavandimwe bariyunga. Brothers and sisters come together and reunite. aho amahoro yabuze aragaruka. Where there was no peace, peace comes back. ndagira ngo niba hari icyaha cyakwizingiyeho, Imana ikigukize muri amasengesho y'iminsi 40 agiye gutangira. If there has been a sin surrounding you, may God remove it from you in these 40 days of prayer. Amen. 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 Bibiliya tubwira ngo rero The Bible says that now uyu mugabo bita Yehoyakini, this man Jehoiakim, ngo hari mu kwezi kwa karindwi, it was mu mwaka wa
mu mwaka wa 57 Yehoyakini umwami w'abayuda ari mu bunyage mu kwezi kwa 12 mu kwezi kwa 12. It was in the month of December, in the 12th month, ku munsi wa 27 wako, on the 27th day, baratwawe mu bunyage, when they had been in exile, umwami w'abayuda ari mu buretwa, when the king of the Judah was into captive, atakishima, he wasn't happy anymore. azi icyubahiro yari afite ariko atakigifite. He knew his honor, but which he didn't have anymore. Yambaye igisuzuguriro, He was clothed in disgrace. yambitswe umwambaro w'iroze, He was in that clothing of dishonor. Imana iramwibuka. Then God remembered him. Icyo nkundira Imana, What I love about God, nubwo twayigomera tugakora nabi, however much we may do bad and do things against his will, ntijye twibagirwa iteka, he doesn't forget us forever. ntabwo ijye twibagirwa burundu, He doesn't forget us forever. ahubwo ijye igera ikatwibuka. At times come and he remembers us. Nubwo wari warabaye kure y'Imana, Although you've been far away from God, ariko Imana igiye kukwibuka. but God is going to remember you. Nubwo wari waraguye, Although you had backslid, Imana igiye kukwibuka. God is going to remember Nubwo you. wari waracogoye, Although you had now gone down, ariko Imana igiye kukwibuka. God is going to remember you. Nubwo wari waracogoye, Although you had failed somehow ukagwa, and backslid, Imana igiye kukwibuka. God is going to remember you. Bibiliya irakomeza ikatubwira ngo, The Bible continues and tells us that Merodaki umwami w'i Babuloni mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ye asubiza Yehoyakini umwami w'abayuda icyubahiro, amuvana mu nzu y'imbohe. Ubwo hari mu mwaka yimyemo. Muri uwo mwaka uyu mwami yimyemo yahise atekereza kuri uyu mugabo bita Yehoyakini umwami w'abayuda, amukura mu nzu y'imbohe ngo atangira kumubwira neza. When this king became the king of Babylon, then he released Jehoiakim and started speaking well with him. Imana ishobora gukoresha abantu bakakubabaza. God may use people and they hurt you. Bakakwirukana mu kazi, They fire you out of work, bakakuvutsa umugisha w'ibifatika, and they take away your blessings, ugasubira hasi usubijwe hasi n'abantu, and you go down because of people. ukandamijwe n'abantu. You are oppressed by people. Ariko kandi Imana, But then God ikongera igakoresha abantu kugira ngo bagusubize icyubahiro wahoranye. uses other people to give you the honor you used to have. Uri mu minsi wanyazwe icyubahiro n'abantu, Are you in the days when your honor was taken away by people? kandi Imana igiye kukwinjiza mu minsi uhabwa icyubahiro n'abantu. But now God is taking you to days when you have back your honor. Amaboko yakubabaza, Hands may hurt you or harm you, Imana ikemera ko ayo maboko akubabaza, and God lets those hands harm you. ariko itegura andi maboko yo kukuramira akongera akakuzamura. But wait for other hands that are going to lift you up. Muri uku kwibukwa n'Imana, In being remembered by God, muri uku kongera kugendererwa n'Imana, and being revisited by God, hari andi maboko agiye kugusubiza icyubahiro there cyawe. are other hands that are going to give you your honor. Hari andi maboko agiye kukuramira muri iyi minsi. Other hands will lift you, will hold you. Iyuzuze n'Imana, hari umuntu yateguye ku buzima bwawe. Now come back and be in line with God. There is someone God has prepared for you. Mureke twiyunge n'Imana, hari ibindi bihe Imana igiye kudusubizamo by'icyubahiro. Let's reunite with God, and God will take us to days of honor. Hari umugisha ugihari, There is still blessings. hari amahirwe agihari. There are still chances. Ibanga ni rimwe, kwiyunga n'Imana, kwiyuzuza n'Imana, The secret is simply reuniting with God, kugarura bwa busabane bwawe n'Imana, connecting again with God, kugarura bya bihe byiza byawe n'Imana. being in good days with God. Aho Imana iri imvura iragwa, Where God is, it rains. aho Imana iri abantu bareza. Where God is,
the fields grow very well. aho Imana iri ingumba zirabyara, Where God is, even the barren will produce. aho Imana iri abantu baroroka, Where God is, people multiply. aho Imana iri indwara zirakira, Where God is, sicknesses are healed. aho Imana iri nta makuba yakanga abana b'Imana. Where God is, there are no tribulations that may threaten the people of God. Nk'uyu mugabo yari yaramaze gucishwa bugufi arongera aca bugufi. This man had been dishonored. Ibanga ni rimwe kugira ngo tubone umugisha w'Imana no guca bugufi. To be blessed, we have to come down, we have to stand low. Bibiliya yatubwiye ku murongo wa 28, in verse 28, the Bible says, amubwira ni neza yubahiriza intebe ye kuyiretishiza abandi bami bamubagaho i Babuloni. In verse 28, it says that he spoke kindly to him and gave him a seat of honor higher than those of other kings who were with him in Babylon. Umva icyo dukundira Imana. That is why we love God. Iyo igiye kugusubiza icyubahiro no kuguha agaciro, When he's going to honor you again, ntabwo ishingira ku zindi ntebe z'abari bahari, he doesn't relate to other people around you. ahubwo Imana ifata intebe iguhaye And God gets the seat he gives you, ikayisumbishiza abandi bantu bari bicaye mu myanya. and he puts it higher than all other people around you. Nimurebe Yosefu burya yakuwe mu nzu y'imbohe, Now take an example of Joseph, who was gotten from the prison. aba uwa kabiri kuri Farawo muri Egiputa. Then he was made a prime minister in Egypt. Abandi bose bajya munsi ya Yosefu, Others all were below Joseph. akuwe mu nzu y'imbohe. When he had just been drawn from the... Umva neza mwene data, Listen carefully. ntabwo ndeba uburetwa n'ubucakara umazemo iminsi, I'm not looking at the captive you've been into. ntabwo ndeba ibihe bibi umazemo iminsi, I'm not looking at the bad times you're going through. ntabwo ndeba amarira warize muri ibi bihe bitambutse. I may not look at the tears you had in the past few days. Nta nubwo nitaye ku gahinda wagize n'amakuba wagize uko angana. And I wouldn't mind all the troubles, how much they are. Dore ijambo ry'ubuhanuzi riri prophetic. This is a prophetic word. Imana igiye kukwambura umwambaro w'imbohe, God is going to take away that clothing of prisoners ikwambika umwambaro w'icyubahiro, and gives you a clothing of honor. ugiye kwambika umwambaro w'icyubahiro. You're going to be clothed in a clothing of honor. Iyi minsi 40 tuzaba dusenga, In these 40 days of prayer, izagusubiza, it will give you the answer. izagusubiza, It will give you the answer. izagusubiza, Those days will give you the answer. izagusubiza. The days will give you the answer. Umva uko ijambo ryakomeje ritubwira. This is what the Bible tells us. Amukura mu myambaro y'imbohe 29, In verse 29, amukura mu myambaro y'imbohe, it says that amwambika imyiza. so Jehoiachin put aside his prison clothes, and for the rest of his life akajya asangira nawe iminsi yose yo kubaho kwe. Umwami yamuhaga ibimutunga, igerero rya buri munsi iminsi yose yo kubaho kwe. Amen. Amen. So Jehoiachin put aside his prison clothes, and for the rest of his life ate regularly at the king's table. Day by day, the king of Babylon gave Jehoiachin a regular allowance as long as he lived, until the day of his death. Iyo igihe cy'Imana cyageze cyo gukurwa mu bihe bibi, When the time has reached to be taken away from the bad days, abari abanzi bawe baragukunda bagahinduka inshuti zawe. those who were your enemies become your friends. Iyo Imana yageze igihe cyo kukubahisha, When God has brought time for your honor, abari baragutaye barongera bakavuga ngo burya twataye umuntu w'agaciro w'ingenzi. all those who had left you will remember that you are a very important person. Iyo igihe cyageze cyo kugira ngo ube umuntu ukomeye, If it is time to be among the high people, amayesikariye yonyine Imana niyo yubaka. the stairs will be built by God himself. Amayesikariye uzamukiraho Imana irayakubakira.
The stairs that you will take will be built by God. umva neza, Listen, please. wowe va mu bikurangaje, Get out of distraction. va mu bihe byo kurangara, Get out of days of distraction. va mu bihe byo gutikuranya n'abantu, Get out of exchanging words with people. kuko Imana irashaka kuguha undi mwambaro utandukanye n'uwo bareba. Because God wants to give you a different clothing from what people can see. Ugiye kwibukwa n'Imana muri iki gihe, You are going to be remembered by God around this time. ugiye kubona amaboko y'Imana muri iki gihe. You are going to see the hands of God this time. Ngana ku musozo, As we draw to the end, hari igihe twambika umwambaro n'abarozi, there are times we are closed by the witches, abarozi bakakwambika igisuzuguriro, and the witches close you in disgrace. niba hari abadukurikiye bambitswe ibintu n'abarozi, uyu munsi byabagizeho ingaruka zikomeye. There are some people who are following us who are closed by witches, and those clothings they've been closed have had a very big impact on their life. Bakangiza ubuzima bwawe, They destroy your life, bakagusiga icyangiro, and they bring the spirit of hate. bakaguteza uburwayi, They send sicknesses to you, bakaguteza ibihe bitari byiza unyuzemo, and they send bad times to you. ugasanga ibyo bihe abarozi basa n'aho aribo babiyoboye. You find that most of your time has been directed by the witches. Hari icyo Imana ikubwira, There is one thing that God tells you. icyo gihe washyizwemo n'abarozi ugomba kukivamo. In those places you've been put by witches, you have to get out of them. Nta murozi urusha Imana amaboko, There is no witch that is stronger than God. nta murozi urusha Imana imbaraga. No witch is powerful than God. Ejo bundi kuwa gatatu ndimo sengera abantu, On Wednesday, as he was praying for people, Imana yabohoye abantu mu buryo budasanzwe. so very many people were set free in an amazing way. Abari bararozwe amarozi akomeye, Those who were bewitched heavily, barimo bayaruka mu rusengero. they were throwing up in church. Imana yatubwiraga ibyakorewe abantu n'uburyo babikozemo, turatangara. Abarozi bagiye bakora ibintu ariko Imana yabihinduye ubusa. God was telling us how those people were bewitched, but God turned everything into nothing. N'uyu munsi tugiye kwerekeza mu materaniro, Even now we are going for church service. ndabasengera abantu. I'll be praying for people. Ikintu cyose cyakozwe n'umurozi kirasigara, nta kiri butane. Whatever was done by witches will remain. You'll not go home the same. Igikorwa cyose cyakozwe n'umurozi Whatever was done by the witches, kugira ngo akubohe yice ubuzima bwawe, so that they bind you and stop your life, ndabasenga imirimo yose y'umwijima irarangira uyu munsi. I'll be cutting down all the works of the darkness. Nta muntu uri bugere mu materaniro ngo atahane imirimo ya Satani, Nobody will come into congregation and go back the same. ariko uruhare rwacu ni ukureba ko ntacyo dupfa n'Imana. But we have to check our side and see if we are right with God. Kandi iyo ukomeje kugira ibyo upfa n'Imana ishobora kuguhana. And when there is always a problem with God, God may let you into the hands of your enemies. Uyu munsi rero, Today, wowe unkurikiye uyu munsi, you who is following us, byuka uhagarare, stand up, arise and stand. byuka dukomeze urugendo rw'iminsi 40 urebe icyo Imana igukora. Arise and we walk together in this journey of 40 days. Byuka uve mu ntege nke tujye muri 40 urebe ibyo Imana igukorera. Get out of weakness and see what God is going to do for you. Va mu bunebwe, hagarara. Get out of weakness and stand up. Ndagira ngo mbabwire, siniyamamaza ndavuga Yesu, ngwino mu rusengero urebe ibyo Imana iri gukora. I'm not advertising myself, I'm talking about Jesus. Come to church and see what he can do. Ngwino urebe ibitangazo Imana iri gukorera mu Come rusengero. and see the miracles of God in church. Ngwino urebe uko Imana iri kubohora abantu. Come and see how God is delivering people and setting them free. Zana ubwo burwayi, zana icyo kintu kikugoye, kizane kuri Your Yesu. sickness, bring that is burdening you. Uri Gisenyi uradukurikiye, uri mu majyaruguru, uri mu majyepfo, uri burengerazuba, aho uri hose, uri mu mujyi wa Kigali, ngwino urebe icyo Yesu agukorera. Wherever you could be, far or near, come to church and see what God will do for you.
tushobora gutaha uko waje. You will not go back the same. Tushobora gutahana icyo kibazo cyatewe n'umwanzi. You will not go back with that problem. Tushobora gutahana ayo marira. You will not go back with those tears. Tushobora gutahana uwo mubabaro. You will not go back with that sorrow. Ubwo buribwe ntushobora kubutahana. You will not go back with that pain. Ngwino urebe icyo Imana igukorera. Come and see what God does for you. Ngwino urebe imbaraga z'Imana. Come and witness the power of God. Ngwino urebe amaboko y'Imana ibyo akora. Come and see what the hands of God can do. Ngwino urebe ububasha bw'Imana. Come and see the authority of God. Ngwino urebe uko Imana ibohora. Come and see how God sets free. Ngwino kuri Yesu akugirire neza. Come to Jesus so he will bless you. Ijambo ni rimwe. It is only one word. Haguruka. Stand up. Ngwino. Come. Aho uri hose ngwino. Wherever you could be, come. Wowe ngurikiye undeba. You who is following me. Ntabwo ndavuga Yesu ukora ibitangaza. I'm not talking about myself. I talk about Jesus who does miracles. Aradukoresha uko turi bikoresho. He uses us because we are his vessels. Aradukoresha kugira ngo ahindure ubuzima bw'abantu. He uses us to change the lives of people. Ngwino uwo mwambaro wambaye ntabwo ushobora kusubira nayo. Come and you will not go with the same clothing. Ngwino uwo mwambaro wikoreye ntushobora kusubira nayo. Come and leave your sorrow in the church. Ngwino uzana uwo mutwaro ntushobora gusubira wikoreye. Come with your burden, you will not take it back. Zana ubwo burwayi, niyo yaba kanseri, niyo yaba sida, niyo yaba indwara imeze ite, Yesu arakiza. Bring your sickness, however big it could be, cancer or AIDS. Jesus is able. He can heal all diseases. Wowe ngwino. You just come. Ngwino. Come. Fata imodoka yawe. Now board a bus or use your car. Afate bisi. You can board a bus or use your car. Niyo waza n'amaguru kandi. Even if you walk. Bigushobokera ngwino. Whatever possible way is there. You come. 40 ntishobora kumusiga gutyo. In these 40 days, you cannot remain the same. 40 ntishobora kugusiga gutyo. You can't remain the same in these 40 days. Uyu munsi. Today. Hari icyo Umwuka ambwiye kuza kubwira abantu turabana mu materaniro. There is what the Spirit has revealed to me. I share with the people in the congregation. Iryo jambo n'umwuzuro. That word is fulfilling. Ndarivuga ndiyo. We'll talk about it at church. Hari message ya hano na message yo mu rusengero. There is always a message on TV and a message in the church. Ndagira ngo nkubwire. I want to tell you. Ngana ku musozo. As I get to the conclusion. Ngwino. Please come. Ngwino. Come. Naratangaye. I was really astonished. Aho umuntu agira ikibazo. When someone gets a problem. Bakamwingingira kuza kugira ngo amukize icyo kibazo cye. And people beg you to come so that problem will be taken away. Akanga ati ndigumira mu nzu. And that person says no. Ntabwo najyayo. I cannot go there. Ngewe nta kibazo mfite. I have no problem with it. Ngenda ruhutse mu mutima wanjye. I'm okay. I'm free in my spirit. Wowe rero ubwo ushaka kwigumanira umutwaro wawe. But for you, if you want to keep your burden, nta kibazo. It's okay. Ariko ubutumwa Imana ntukavuge ngo ntiyakugezeho. But don't say that the message didn't reach you. Imana irankoresha kugira ngo mbabwire uzabona Imana. God uses me to speak and tell you so that whoever will come will be set free. Abona imirimo Imana ikora. And see the handwork of God. Imana igusubize umwanya wawe mwiza. May God put you back in your rightful Imana position. igusubize umugisha wawe wahoranye. May God give you back your blessings. Ndasoje mvuga ngo uyu munsi. I conclude as I say, niwemerera Imana, if you allow God, Imana igiye kugusubiza umwambaro mwiza w'icyubahiro. God will give you back your clothing of honor. Uzabaho utiganyira. You'll be there without regret. Uzabaho wishimye. You'll be happy. Uzabaho unezerewe. You'll be happy. Hari umugisha wawe. There is your blessing. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Uyu munsi muraza kwihangana ntabwo turi buze kwitaba telefone kubwo amasaha yagiye. Today we are not going to pick calls because our time is over. Abashaka ko tuza kubana mutwemerere muze kuza ku rusengero. Those who want to be with us, please come to church. Kandi turiteguye kubasengera uko mubyifuza. And we are ready to pray for you as you wish. Hanyuma kuwa kabiri nzafata telefone. On Tuesday I'll get calls. Nzaza dusengera abantu.
I'll be here, I receive calls and pray ariko uyu munsi turasengera baraza mu materaniro. but today we are going to pray for those who will come to church. Ariko kuri telefone uyu munsi ntabwo ndi busengera abantu. But today I not play for people. Muri hangana kuko amasaha yagiye tugiye mu materaniro. We are really sorry, we are going for the congregation. Harabura iminota 10 kugira ngo amateraniro ku rusengero atangire. We have 10 minutes Kandi to start the service at church. Agomba gutangira duhari. And we have to be there. Wowe uri hafi ugashobora kuba wahagera. You who is nearby who can make it to church, ngwino tugusengere. please come, we pray over you. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Mugire icyumweru cyiza. Have a good Sunday. Kandi aho muri hose. And wherever you are. Mwitegure kwa gatatu mutangire amasengesho y'iminsi 40. Wait and start, prepare and start the fasting and prayer. Nzajya nyagaruka ukonje hano muri studio. And wherever I come to the studio here, I'll be talking back about it. Tuzaba tuvuga hejuru yo kwamburwa umwambaro w'imbohe. We'll be talking about being unclothed out of prisoners' clothes umwambaro w'icyubahiro. and being clothed in our clothing of Ntabwo honor. tuzayasoza Will not come to the end utari wabona ubwiza bw'Imana. before you see the goodness of Hari God. amashimwe menshi tuzashima. There will be so many testimonies. Hari ubuhamya bwinshi tuzavuga. We'll have praises and testimonies. Hari imbaraga z'Imana zizagaragara. We'll see the working of God. Hari ugukira indwara kuzagaragara. There will be healing. Uwiteka yiteguye kukugirira neza. God is ready to do good to you. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Munyemere dusengere gutandukana. Let's pray for departure. Mwami Yesu turagushimiye. Lord Jesus, we thank you. Tugushimiye iby'imbaraga ukora. We thank you for your mighty deeds. Wewe wafasha Abisiraheli. You who got the Israelites ukemera ko bajya mu bunyage ariko ukemera ko banabuvamo. and allowed them to go into exile and brought them back. Hari ibintu wemera ko bitubaho. There are things you allow to happen to us. Ariko niwe wemera ko tunabivamo. But it's you who lets us get out of them. Uduhaye igihe. You have given us time Cyo kudukura mu ntege nke. to getting us from the days of Cyo weakness, kudukura mu bihe bibi. getting out of bad times, Cyo kutwambura ubushwambagara. getting out of filth garments, Ukatwambika umwambaro w'icyubahiro. and clothe us in honor. Ndagushimiye mwami w'abami. I thank you, Lord of Lords, Kuri uyu munsi for today, ijambo ryawe iyi minsi 40 tugiye kuba dusengeramo. that in the 40 days that we are going to be praying, Uzarikoreramo ibitangaza bitarondoreka. you'll use your words to do a numberless miracles. Uzatanga agakiza muri benshi. You give salvation to many. Uzabyutsa imitima yacogoye. You will raise, you will rejuvenate hearts. Uzatanga ububyutse mu mitima y'abera. You will bring back Usongera ugena ubusabane n'ubwoko bwawe. and then you will reunite with your people. Kandi imitima yari yaracogoye igiye kongerwamo imbaraga. And those hearts that had weakened will be strengthened. Tumaze igihe dusa n'abari mu maboko y'umwanzi ariko ugiye kudutereka mu maboko yawe mwami. We have taken time like in the hands of enemies, but now you are bringing back unto your hands. Tubayeho nk'abaretwa ariko ugiye guhindura ibihe tubeho nk'ibikomangoma. We are like slaves, but you are going to change times and we live like princesses. Turabona amazi bitugoye ariko ugiye kutwigiriza hafi amazi tuzabaho tunezerewe. We've been getting water through struggle, but you're going to bring the water near to us. Ubuntu bwawe bugiye kuba bwinshi mu gihe nk'iki. Your goodness, your grace is going to be enough and sufficient. Reka umwuka wera akomeza akora ibitangaza hagati muri twe. Let your Holy Spirit continue to do miracles with Tugiye mu us. materaniro ujyane natwe mwami We w'abantu. are going into service, go with us. Ukora ibitangaza mu rusengero rwawe Do rwera. miracles in the church, oh Lord. Ndagushimiye ko ugiye gukiza ubugingo bwa benshi. I thank you that you are going to save the souls of many. Kandi umutima wari uguye isari ugiye kuwukomeza. And thirsty hearts are going to be strengthened. Urakoze Yesu. Thank you, Jesus, Utugiriye neza. that you have blessed. Icyubahiro kibi cyawe. We honor you Mu izina rya Kristo Yesu. in the mighty name of Amen. Jesus. Amen. Amen. Cyumweru cyiza. Amahoro abe muri mwe. Have a good Sunday. Amen. May the peace of God be within you.